U prošlom poglavlju smo govorili o propisima nuna sa sukunom i tenvina. U ovome poglavlju ćemo govoriti o propisima mima sa sukunom. Dakle, nije nun sa sukunom, niti tenvin, nego mim sa sukunom. Mel mimu sakina, wama ahkamuha. Šta je to mim sa sukunom i koji su to propisi tog slova? U odgovoru stoji الميم أحد الحروف التي تخرج من الشفتين أثناء انطباقهما. Slovo mim je jedno od onih slova koja izlaze sa vrha usana kada se spoje, pa kažemo m. وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ. I ovo slovo ima 3 propisa, dakle samo 3 propisa. I isto ponavljamo, kada nađete mim sa sukunom, znajte da iz tog sukuna na tom slovu može izaći samo jedno od 3 pravila, a ta 3 pravila su al-ihfa'u ash-shafawi, al-idghamu ash-shafawi, al-izharu ash-shafawi. Ove riječi ihfa, idgham i izhar smo već učili, ali postoji nova riječ koja glasi shafawi ili usneni. Dakle, onda imamo propise koji se zovu usneni ihfa, usneni idgham i usneni izhar. Prvo pravilo je al-ihfa'u ash-shafawi ili usneni ihfa. وذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة حرف الباء. I to u slučaju kada dođe posle mima sa sukunom harf ba. Misal kao u primjeru tarmihim bihijara, tarmihim bihijara. Vidimo da došao na kraju riječi tarmihim mim sa sukunom, a početak druge riječi je bio ba. Pa ćemo napraviti onda ihfa šefawi, pa kažemo tarmihim bihijara. Isto tako kažemo u riječima wahum bil akhirah, wahum bil akhirah. Wahum mim sa sukunom, a posle njega došao harf ba, pa kažemo wahum bil akhirah. Fatukhfa al mimu inda al ba'i ma'a baqa'i al gunnah. Tada će se mim izgovarati sa ihfa'om uz ostatak nazalizacije. Drugo pravilo od pravila mima sa sukunom jeste al-idghamu ash-shafawi ili usneni idgham ili usneno uklapanje. وذلك إذا وقع بعد الميم ساكنة ميم مثلها. I to u situaciji kada dođe posle mima sa sukunom mim kao i on, dakle spoje se 2 slova mim. فتدغم الميم الأولى في الثانية. tada će se prvo slovo mim uklopiti u drugo. ويسمى إدغام المتماثلين أو المثلين. I ovo se zove uklapanje 2 ista ili 2 slična slova. Mithl kao u primjeru في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض. Vidimo da je na kraju riječi قلوبهم došao mim sa sukunom, a na početku druge riječi marad došlo je slovo mim, pa ćemo spojiti prvo slovo u drugo, a na drugo staviti tešdid uz ostatak nazalizacije, pa kažemo fi qulubihim marad. Isto tako u primjeru lahum ma yasha'un, lahum mim sa sukunom. Druga riječ je ma yasha'un, pa se je spojio mim sa sukunom sa drugim mimom gdje smo stavili tešdid na drugi uz ostatak nazalizacije, pa kažemo lahum ma yasha'un. Treće pravilo od pravila mima sa sukunom jeste al-izharu ash-shafawi ili usneni izhar. وذلك إذا وقع بعد الميم الساكنة أي حرف من باقي الحروف الهجائية. A to će biti u situaciji kada dođe posle mima sa sukunom bilo koje slovo od slova arapske abecede mimo ba'a i mima. Dakle, mimo ova 2 slova koja smo već spominjali u usnenom ihva'u i usnenom idgamu. Mithl kao u primjeru mathaluhum kamathali, mathaluhum kamathali. Vidimo da je došao mim sa sukunom, a poslije njega harf kaf, dakle nije mim niti je ba. Isto tako u primjeru wahum fiha, wahum fiha, došao mim sa sukunom, a poslije njega fa. وتكون أشد إظهارا عند الفاء والواو. A izhar će biti još veći kada dođe prije slova fa i waw.